I evo naših turista, i neopaki čovjek turista Beka. Mi se sad nalazimo u Bavarskoj, u Minhenu, to je glavni grad Bavarske, treći po veličini u Nemačkoj, turistička poznata destinacija, prepuna egzotičnih trgića, uličica itd. itd. Putuje se dugo i naporno, ali isplati se, što ćemo sada iz jedne kružne panorame i vidjeti. Znači, to je taj prelepi krajolik. A, drugari! Aj sad svi nek priznaju da nam zavide.